السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ضالين. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أحبائي الكرام، الحضور الكرام، نحييكم بأفضل تحية العالمية، تحية الإسلام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة مبدئ نبغى كلنجلين ب أنا دنباو أنا فولي بلا جنيه سلامياك فولي بدينا فولي كمي نوبي فودا كورنيا نغمانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نو فولي كاين كورده كو ألاكا كيشي بي أوما أكا بركة بي أويه أكا هنا أكا شولي أمبلا جنيكا مباديون walandami nineka kanka o lateme au nyakorobi komi anga sigi era president noye anga ambassadeur baye gana ambassadeur malikono aye afocho mina mawdu'i akorole ko kiraya islama yakono kiraya islama yakono النبوة في الإسلام. نين ولندي أسواني كوني مويه كذاك تيه يرى لا جورو بلي بلي دودو أحمدية جماكلو أني ما منونتي أحمدية أني نيونتي جورو بلي بلي دولينيه كذاك فاميا باليافي note bela jeni miye ahmadiyai minti ahmadiyai bela jeni ba donga fo tiena sigatara ashi sigani tara ko madobi na alakira kofe sigatei o sigatei die karamoga be die don kela be bela jeni darimbara ko madobi alakira kofe sallallahu alaihi wasallam ko madobi na alakira kofe nga tomi ni ahmadiya ye ofo keneka kasoro doutu meka gundo a wole kera ahmadiya ye rabon sababu ye ni bien kalaw ye ni kafiriya bien ye ka turu ahmadiya ura ka foko ahmadiya ye rabora salama yara Allahu akbar. Mbadeu anga kanga femi mfamu ore kafo Allah subhanahu wa ta'ala kabe ayedien reda ala ka fora Qur'anan kono kabaye jeda ayayira kafo ale alaka sunna yere jati de aka jon chera wakati bera tumamini makonyan nana ni haju nana abe chidendo chi
ni cidenya hajunnana ala baci ala yɛrɛ de kote qur'ana kono ayo fo o madugo amena allage qur'ana kono allah subhanahu wa ta'ala kodi allah subhanahu wa ta'ala ko qur'ana kono suratu safat aya bi wolon fla ani fla kata bi wolon fla ani duru ako ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين الله سبحانه وتعالى محمد أدو كفو unyefe ikamande nunyefe folo mogo caman ba de filla de u filla nga adonga fo tigi ne ala ye cidenw ci uma kora nye bagabagale bagaw ci uma min b'u bagabaga ka fu ɲɛna a y'aw cogo dɔn nin man ɲi dɛ a ye nin dabila nin man di ala ye ala ko ne ye bagabagali kɛ bagaw di wagati bɛɛ a ko nka muhamadu a lajɛ e t'a fɔlɔ ye o tuma kabi fɔlɔ fanzur kayfa kana aqibatul munzarin maa minnu bagabagara olu u ka ko kɔlabanw kɛra cogo di puisque u bagabagara k'a f'u ye k'u k'a to u m'a to a ko labana cogo di muhamadu o lagɛbani nka bɛɛ ti ban dɛ dɔw bi sɔn illa ibadallahi almukhlasin fo ala ka jɔn kɔnɔnandiw ala k'an kɛ o jɔn kɔnɔnandiw ye jɔn kɔnɔnandiw olu b'a dɔn k'a fɔ ayi tiɲɛ yɛrɛ la ala ka bagabagalikɛbaga nana a y'a to an k'an cogo dɔn a tilala a ko hali bi ala subhanahu wa ta'ala a y'a yira an na suratul qasasi o aya 60 a y'a yira an na a ko وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون الله سبحانه وتعالى محمد أفو جماعي كو نعلا انتي دغنين شي حلقي fi kata soro nyi ciden do ciuma nimma ciden ci nti halakili bla ala ko ni yayi alabe halakili jigi alabe balaw jigi abe kasara jigi tuma ni yayi ko ala yoke ako kana nyi ngani ke nyi ciden do le ci u banaw cidena ole nana ni halakili no tenti duguni ci halaki fonga made ci mbadiw ni eta shido ye an yede alako ni yaye halakibina ako sika foitara ale allah taala ichidenchi akomna wama kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun neti duguni shi halaki fa dugu mo ka tonyonike o ka tonyoni jumanke o kabban ne alaka chidinchina ku sagoke otma a uyu yere tonyo de alaka nema de chidon chili ni banna alaka nema na otma yi yere tonyo otma allah subhanahu wa ta'ala ayo fana fo anyana tun mbadew an kelengelen be kata shika ni miritande otma ay sabali jidi baga ayake aka mankanji otma allah subhanahu wa ta'ala ko ni halaki dira tuma wotuma seke ciden do tira ba anga yere nyininga bi donc fitna ni balaw minumbe an kuna jie kono ala ko wa ma kunna muhlikil qura nti duguni shi halaki few nti kasara jigi dugu kan few Allah subhanahu wa ta'ala ko de ntake hatta nab'atha fi ummiha rasulan otma kasara minumbe anka anta nyera nyininga otma na yala cidendo de cira sawa
ni an ba no rawa no de kenin be an ga kasara sawiye an kelengelen be kan yere nyinga ni tashi de kadi ambema Allah subhanahu wa ta'ala fana in masamiye ata yere soso inna Allah la yukhlifu al-mi'ad alati Allah rifonyoya aw ne ba tukache Allah subhanahu wa ta'ala ta tukache na min fa bitene akoni ya yale halakilike ko seke ale chidendochi نرى تكبير محمد المصطفى نرى تكبير mbadeu aya sabana Allah subhanahu wa ta'ala aye o ayin dakurunya nyana kelen waradi suratu bani israila la abe fo sura mi mako suratul isra'i o ayata ani woro Allah subhanahu wa ta'ala ko wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula niti jangata di few fi katasoro hinchiradi ni fana ye kuma dakurunya o fana be ayat temenin fana centigiya na Allah subhanahu wa ta'ala ye halakini jigi anga tashi mbade anga yere nyininga bana jugu minu nobe an cherabi abe mau chera kataka komi ton nu ko fura sorra ko fura masora ko fura bina sorra amina aketa anga yere nyininga kasara ufle minu mbe kanka wa halakilu ke kachenu ke ka to dasla mayara umu yere to kumate mawerema okma anga yere nyininga eske chiere la kodo teiwa o nasoro ko kodo be anga kanka muke na Allah subhanahu wa ta'ala ako adama de yere kalli haliya adama de yere kecho ole ko ni etuma wotuma nikma kurado na kibari ya kuran nana aletuma mimme abishinga folo kamin fodron ko chente we adama de ntaka choyi ala le koti aban lo Allah subhanahu wa ta'ala o yoro kuna sa ayayira anna karangara ma suratul nisa'i o aya fo suratul anbiya'i aya sabana Allah subhanahu wa ta'ala ko ako wa ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun alako tuma wotuma ni kibariya kurado nanuma dhikr ni zikru kibariya don nana muhdas mi yefen kuraye kana di adama deuma illa istama'uhu wa hum yal'abun uballa menitlungeli uballa menitlungeli otuma ay jatimne ele ahmadiye kasigidara ni do wete mana drodo singa ko je ahmadiye tena akoko kira reba ofewa ko ahmadiye tena ko ne ko aka lajebe ko abtara lawa futesi do Allah subhanahu wa ta'ala ko tuma wotuma ni kibariya kura koni nana oballame me obake ni futesi le takbir ahmadiya nare takbir aya dowara di mimbo o kuma infana semendia halibi suratu shu'ara ikono o aya worona ako wama ya'tihim min dhikrin min arrahmani muhdathin illa kanu anhu mu'ridin Allah subhanahu wa ta'ala ko tuma wotuma nikibariya do nana umma kabo hina masayoro no ikibariya kura koni ye otuma olube ukodo amaweba ni tsaka keche chentesa mbadiu ama Allah subhanahu wa ta'ala deli halbi alaka an latanga okoso Allah subhanahu wa ta'ala abekan ka an lakunu ka an papa an yere koroshi ana na to few an abbe kolongolo min fla ni ye na yo fanyina angana to anga be akolongolo inkono minu temena nyekulu koni yake na Muhammad manew au kanato au kabbe o kolangono aya yere koroshi okoso Allah subhanahu wa ta'ala ako o aya ukono
aketoka an ladi kerengere ma suratu zukhruf o aya muga aninani kata muga an woro Allah subhanahu wa ta'ala ko ako wakadhalika ma arsalna min qablika min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun qala awalaw ji'tukum بأهدى مما وجدتم عليه آباؤكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الله سبحانه وتعالى كورساكو أكو أو كادون أفو أو تشوكو كيلينغلينا دوغو منو نكونا أو nye otuma neye chiden chi umade Muhammadu na tuma wotuma ni chiden chiruma ula sengola mutrafun minun choba nimbe yere sagura ulu bela jenimbi kanto inna wajadna aba'ana ala ummatin he ayam fausoro sradolika aya fausoro sradolika wa inna ala asarihim muqtadun uluk min minga amole ladegi ayam fausoro sraminga amole ladegi antna fau kasrabla ya koi madam nabi ayam fausoro sraminga mbade nga fitna bilibili do de kuma yede mugo nyina ni no fendo ko ayam fausoro sraminga ambi ulle ladegi ambi toleka wallahi mimbo fora karamugo che mimbo fora ebi kuma na minfe nabe kanifuye ayere ni alacha ba lo ko ale fauk mesraminga ko ale toka ifat mesena keni dababa e mune dababa toy mune dababa toy ayem misi utaka kenai katla ko no lutwe ko trakteri ifat lela ibemeke klela otumbewa na munaita fa ko nyim fa soro minka mitoka asera alata ma ko nyim fa soro minka e fa ret mbokawa e be minka محمد المصطفى sallallahu alaihi wasallam نرى تكبير mbadeu aya fa soro minka nyim fa soro minka mbadeu dakuru nya do ngalondo portable be ko e be welele kenai me ablake e fa adot mi fa fewa e fa soro minka to kanke no ilatrici Côte d'Ivoire jenaka sima kalofla ibi toka i fa soro minka to aleka mbadiu Allah subhanahu wa ta'ala ye jieda jiebi ta nyefe ango jie kata nyefe me ko slama ya ka to anona aleka na tanye e malo ni e kon nanjugu ya dai wallahi kon nanjugu ya da e fak mi diamfani unedo elebe bazendo nabi me mungera mbadeu otuma Allah subhanahu wa ta'ala ko otuma udala kale ni bitede adam na mena ngalondo Allah subhanahu wa ta'ala ko chidumbu kantuma yala halnin na fendo dauma min kafisane au bemeke utawe au fakorokoro tanye nina na fendama min kain katema uka akananno katema uka abibawa ko antna swara de otumana adna ni mie an kafrera ma antara mbade wole be me yere la anga siga nga fle mbade dina yere islam ya yere na kera kwa nyam fa usoro minka malikona ya ni tara yele mako wolon fla wala ma yele mako ta bol le tume be kaso amuna mato ka anyam fa usoro minka muna nyobla ale bla law محمد المصطفى أحمدية نرى تكبير الله أكبر an fa usoro minka obla la okoso anga jija nya bela jeni manne badeu anga tashi anga miri otuma Allah subhanahu wa ta'ala ko nga minun ko ni kafirerati
ala ko kwale tajuru sarakura de alayhi at-tajru sarawla otma angana to ala ka nyashi amani tajuru sarai ala ka antanga mbadio aya flana mimboka Allah subhanahu wa ta'ala ako ninti folo ekoi ka fo ciden wara tei ciden wara te ala kira ko fe misali ya bolo makomi karamo ba afo chuma ciden wara tei ala kira ko fe ala ko ko ninta folo e otma ni tara suratul mu'minna aya bi saba ani duru katabla bi saba an worla Allah subhanahu wa ta'ala ye aya min jigi ka nabila yusufu ka ota misaliya ako walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinat fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bih hatta idha halaka qultum lan yab'ath Allahu min ba'dihi rasula kadhalika yudhillu Allahu man huwa musrifun murtab الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار بدو alako akoni madabo awra koy muhammadu mandeo ay hakli soro mawte mena onja anyona kerula akot manamina ako yusufu nana awma tumami yusufu nana awma chiera la ni dalu bangenuye atora sikara ni akafen na tawya nana ni feminuye atora sikara eske chiedoa fot mami anana kana fatu aso raka okanto sisa yusufu kon kofe koni ala tichiden shititu yai hali nabila yusufu uko yusufu kofe ko chiden wara tichitu Allah subhanahu wa ta'ala ko ako ai o tolla de sigi baga to chieni kela ne ala be olu to fili kono tieni fili mbu to filla mbulu to fili kono yi maoma chieni kela de duskunde be sigara ala ka nemana otuma Allah subhanahu wa ta'ala ko alibi to fili kono abitoi bi to fili kono yi itikanda soro ako wa ijoni ye minum be to awa minum be sigara no bi tienike ore mawye minum be sosolike ala kata machine nununa namba ke ni dallu bangini shie mimbu bolo ka foko dallu do de bu bolo ayi ala ko ako cherla jurumumbu ena ala fe jurumumbu ena ala fe ane maw fe minu ne ulu leman yarade wala ko ni ngara jurumum belebele ko ekoy ni ngara ko jugu belebele ako chogora ala be yere ba yere yiranti dusukun gele ala ko kwa lebe o dusukun datugu tane takbir Allahu akbar Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Mustafa Ahmadiyya nare takbir Allahu akbar okman koray muye okorole mawo masikara ko ala te chiden wara chituguni kwa bana ala ko chiendi keladu piska atigi tafe ala ka danfe unkadla atigi ti ala kadla nife otuma chiendi keladu wa atigi siga nindo ala yere ka sebaga na ka masera asiga nindo yere ka dina na bidina mimbarra wa ala ko ale ba to filikono ala ko ai aka jurumun kabo ni me ajurumun kabo kati dafa ala la ka foko ala ti chiden wara chi ala ko ani jurumun kabo ni kuma in tika jugu ala ko wa o tigi yere la bale o tigi ye jabbar o kore dusu gele tiene kala ala ko ale ta dusu kun la kanda abidatu guli kaka atigi dusu kun ti yelike mbadeu anga kodo de famude chiden yan yere mundo femindo te anga jija ka sabali ko de famu ala kan nema do ala yere jati kan nema do chiden yan ala kan nema le mbadeu ala bato
yere di alama tesiri akune anga seka alaka masurunya soro akunyoy bo masurunya ala masurunya yere dafa kataka se awa a plafona we chidin yayi obi soro ala bato de kono anga aya ubina se ama inshallah ni wakati sona me onemai nele bi fe ko datugu kwa dote itugu eske ala kadi iyere mandi yere iche siri no ibe ala batura ka femi nyini me nele yere ko kwati soro misali ya boloma etara damandara kati bendinga soko kan kibi sanni nyinna ese I washini mbai ba sora me abi duskuna ngwan ba soko mentina san soro emme mbadeu aha asora baliye abe tieni donjon neku sanin labea abado sanin labele kwa abado ene ku emimba sora ku idu ko atna soro puisque ingani e ko atna soro ba soro chodi ni ya soro yere akara ko jugue puisque ele yere fe mba soro mentina soro mais ni ya soro ka soro ko jugulo puisque yere ta fe ka soro mbadeu ala bato akunye anga ala soro menele ya miri kuitsiga ala soro otuma way ko jugu belebele de amba Allah subhanahu wa ta'ala deli ala ka famiyal ko nyuma ala ko odi anga mbade umbela janima Allahu akbar ala ko yido nyabin na nimbela janina ako suratu taha kono أكو ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لو أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزع كو انتي الله سبحانه وتعالى كو أكو ناصر نتن يؤو حلقي كسر ماتشدن شيتي وما كو نيايله كسر يرولا نيوتو كنفيا كونتي ماتشدن شي o labantu mina fode ko ndige ala ni tun sona ka chiden lo chi amma ko blaka na dama antu mitu ikata mashen nunko ika ayo ko ika nyamariyo ko amba labato janan tu kalle buta janin ni lebu baimba nsoro ala ni kunye machi aka nyafanye ankumi so yayi we adama dem bengan yayi ika fli ika to fli kono ala kana mashiti ka ila kanda embadon eske tiena o here adamadiya mawa Allah subhanahu wa ta'ala ko komi obo chogorado otuma ne ala ntina autote abada koso ako ni minfle no ye miria awa miria mimbe folomogora no be awrabi otuma akabla o hakilla ka fo suratul jinn kono ako wa innahum zannu kama zanantum an lan yab'ath Allah ahadan olu era falatu ya mirite kome awbe ka miri bitomi kwalatna mashitugu o miriam mimbe aura nunun falatu yo mir temeni falatu ya mirite kwalati machitugu miriam betu ekele ma Allah subhanahu wa ta'ala ko ay atitende okma ne alabe chidewne chi aw matmabe ay kanto ako ya ma'ashara al-jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaykum ayati wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى وأهلها غافلون الله سبحانه وتعالى وتما أو جنا جماكرو ألو ما نفين جماكرو وتما يلا نما تدينتي أو موا على قالباني نعنا ما تدينتي وا وتما كاوبو أو يرولا ميم نكتا ماشين نكلا أو يكانغا أيو ولا أو يه كأو بغا كدوين كفو أو نيرا نويا الكيامة دوين يلا أمكوا قالوا أبو كانتو شهدنا على أن شرارة تينا تيدنا على سيغتارا
mahdi nana ala wallahi ya fo adun nana de aya wala ngasa ala wa gharratuhum alhayatu dunya dunya na manya inde unnegadro okoso o jengena kabo srafe mbado jenya na manya inde unnega nanya nga wajulu usigi nanye ninge ni amini nsoro amini nafulo heke nsoro okma koko bela jinin dabla ko kunye ko mahdi nana chena baralu de mahdi rakana na feu akana na tugu anyame okma wala manna dena kamada sor ata ko yin chede meita yere ya bada aka ko yin chede anine billabaw matina takbir islam ahmadiyya nare takbir ولكن الله تعالى وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ويرى الشرارة ويرى كلوا يكافرين ويرى الشرارة وكافرين إيكو تيلو إما تيكو فمبي إيكو نو أكاكو يتيدا نينا باللبا ما إمنا إيكو تيلو با إيمو إيكا كوالي نيمو يرا إيكا لسانو الحال أبي مدفورا أو تيلو نانا كافرين نتنا سكنا hukma ushirera uyereka kulu ye kafiruwe Allah subhanahu wa ta'ala ko ako chollasa alati duguni shi halaki alati halaki lise mashima kasoro uti uyera kalama abake obibo uyera kalama de ni misuratul an'am de kono aya keme ani bisabani kele ani keme ani bisabani fla amba Allah subhanahu wa ta'ala de li famiyal ko nyuma alaka dam mbadeu chideun chili waya Allah subhanahu wa ta'ala kan lahiri de lahiri min duminindo atitige madama ni adama dembi dugu koloka madama ni adama dembi dugu koloka wajibi alaka chidon fana titige ni hajun nana nimba ko nyenna ko chidin ka kankana wallahi madama ni adama dembi dugu koloka atitige mbade suratul fatiha bo wala an yadra bana الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله ويامه أما الله دي لحالي بفامي الكون ما على كداما مباديو ويركو سو الله سبحانه وتعالى ألكو عليه الله عليه الرحماني عليه الرحيمي رب العالمين رو ألا ما فعلت تي الرحماني ولا ما تي الرحيمي ولا ما تي رب العالمين أقوى يا يلي رب نيام رب كوراي بالو بغا بالو دي بغا رب كوراي جوغو دومبا رب كوراي لا دومبا رب كوراي كو تيغي ألا يتيغي ala ye balo di bagay ala de ye jogo dom bagay ala le ye ankoro bagay ala ya yele amake kuma tuya ide aya yele wallahi ni mawo ya miri ko ciden wara tutsika nda ala kira ko fe fiu iko ala ka rububiyya dan sigira ala kira tlela abana ala bora ka rabbu yara rabbul alamin tatgu kana rabbul alamin atuye rabbul alamin de ngabite ikatma boleira meni ala rabbul alamin ay otma wajibidu niyame komiden koro otma ibi finin ndwara iba ay jati domne bani ala ko ay rabbul alamin ay anga senew aya jati mine ambora dababarakanna awa atodi misira misi dabara kana tracteur ula antumi dani kani boloye kana ke dani mi kani mansiwe antumi tigali kani boloye kana ke tigali bi kani mansiwe ala ya ka rabbul alamin ya bara anga balula ka ansonoma rabbul alamin ru me akaka rabbul alamin ya bara anjugo doni ani alamini ani andlanina yi obana otigera
den diri ma kika balo e ya ke buru san e ka dama ka ji dama ka to dama bana ita fo ai ni mai ni kan kana ni ke kana ni fo e to fo ai ako nya jogodo ko ne era le din lamo ya lamo lo ati fo o ma lamo donc ala e rabbul alamin ade mbadeu anga jija ka o yoro de famu nare takbir Allahu akbar nare takbir Islam Ahmadiyya wada ko so Allah subhanahu wa ta'ala akwala lahirin min kirawma kayira ka fo kira fengo femanana ala ya o lahir ta kira kelengele be Muhammad sallallahu alaihi wasallam bara kayira wala ka fo kana bla ikuna ko de ya laban de ala yo lahir di kira bema ka fo kira be kana bla ikuna ko de ya laban ala ko ala yo fo kira be ayo lahir min kira bema ka fo kira be nyimindima o benata ni manana ikofe swara ikademe wajibi do ika wakma yala isona olawa jani ki kabara damre be ko hansona an sabatira uka ala iye nge kirai ka femin kalfana ni manana nkofe nson mi swara mbala bato mbademe kira be ni lahirita alai kiraw ya lahirita joniye dobina foko o lahirin fana tara obemi qur'anan kono taibani suratu ala imrana aya bishegi anifla Allah subhanahu wa ta'ala ko wa idh akhadha Allah mithaqa an-nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikmah ثم جاءكم رسول مصدقا لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم عسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين كما ينبنى ألاكو ني لاهر تاتشدن بما ني لاهر تأوما أو لاهر جمع nkeni ko ka kitabu dauma ka gafedi ka kodon di auma o kofe ni chiden don na au kofe mimbe o tietigiya femimba ubula anano de tietigiya ana leman ya madde abina demede yala au sabatira o kanwa ne alaka awatindinga ne alaka tindinga kayira alaka fon tigaraka fakake وكما عرفنا أجوري نوا أخذتم على ذلكم إسري نعلت يعني بمنك يلا صنا روا قالوا أقررنا تدوم بكو عن صنا أنا سبت عن صنا ألاكو فاشهدوا وكما تدوم أي شريعة وأنا معكم من الشاهدين أو نرى أو شريعة أوكا مبادئ ني ananas o yesu awa komi nya foto mina suratu ala imrana aya bisegini fla o yini fanye dobini kanto ko ni ntumi ala kira de na ko tumi fora nunu ye o kira tiden to ye o ame o kora te ko ala kira yere fana kofe ko tiden mina o tuma obla Allah subhanahu wa ta'ala suratul ahzab kono Allah subhanahu wa ta'ala ayafo ala kiranyina sallallahu alaihi wasallam no ya suratul ahzabi aya segi ako wa iz muhammad hakli jigi akhadna minan nabiyyin mithaqahum neye lahiri kammi niya fiyanyo lahiri kamne tiduma muhammad wa minka wa nyamne yere fanama nyamne yere ma wa minka amina ni yere fanama koi wa min nuhin amina nuhuma وكما نوية أو أزمو دوي وكما وإبراهيم عن إبراهيم وموسى عن موسى وإيسى ابن مريم عن مريم الدين إيسى نين اللاهر من عوبما دي واللاهر كلنجلين وأخذنا منهم ميثاقا غليظا نين اللاهر قلن من وبلا جني ماتي وكما اللاهر دو أمنا نوم تو أمنا نيه ماتي ومبدو وكنا يكو على كلام ماو صلى الله عليه وسلم ikofe ni tiden don nana mimbi ni kabara tietigia kitabu dini kwa ima wa mba jaguya ika swara ikademe nare
takbir. Muhammadul Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadul Mustafa. Hulama marki. Nare takbir. Allahu akbar. Ne ala ye ni lahiri mina ala kira mambademu. Ne ba aw nyini ngade. An tabe mi. Joni ye. Ne le bitafu kwatike. Tiden tisika na ala kira. Ala ko ni lahiri mina ma. Ko ni tiden na ko fa ka swara. Men ne le banado. Iko me ala kira ko me ibana. Ibi min ko ibodo ala kira konte. Wala ala kira te. Ibi min ko ibodo. Ala kira te de. Ni bi ala kira ko wakuma ala kira ta srafle ala ilahiri minama ni mana na ikofe suara ika deme fana ka deme so demante katla ka demeli mbado okoso abi chekande ala chele be laba odronte de ku ika deme iba deme chogodi na okoso anya banga limamba bawra nunu umma wolo ahmadiya kono uye imam mahdin na ko kibari amme okma unana do were fana ya amme oko ato angata ko in lage ka sege de otma umma fana bi jama'a recera membadiu ni ko badeu eske ma bi sigite wa ala ba ka tmefo ele bi sigite e pi bi fe ala kata is farishmani tatikido aljana korati ko ala ka aljana da ko amina ati minite dafun kote ko mini ka meleke ati meleke irati ati meleke takbir. Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. Islam Ahmadiyya. Zindabad. Quran Ahmad ki. Nare takbir. Allahu akbar. Wala koso Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammad mandeuma aketo halibi ka an lasu kabla ala kira sallallahu alaihi wasallam labatolika ka an lasu kabla ala kanuka Allah subhanahu wa ta'ala yi kanto amma ako chogodi aban wella ako lahiri do ayadi ako wa man yuti Allah war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allah alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin mama bawa ala ko wanne ala yo lahiri ta nyirka ni ma wo ma yinne ala kan nyamar yau labatu ka songati de Muhammad la ka labatu wotma daraja nani nima awa premier yasro no en nabi nyuma yayi swa ingi ken nabi nyuma ye ikal labatu li daraja kama nima se oma ibisega deuxième yasro no sidiki nima osoro ibina troisième yasro no ye awa shahidi nima osoro itifon nanin place nanambe wa swalihi mbike swalihu kon yesiga tura ala yo lahir ledi ko ni sona Muhammad la kale ala kira sallallahu alaihi wasallam kale ka ciden labatu ala ko sigatara daraja nani be ibise ko daraja nani ndosoro abelebele ba o cide yai beti se ko soro o ko so an rete ni go nofe nga siddiq cietigi nabi nyuma mbe choisir mi ala mbadeu otuma ala ko ni mat annabi nyuma asoro ibi sidiki ya ibo soro bon antamambe anjigi fana mafaurati shuhada sherew otuma kaka ala sherew ye ala mbadeu waliya bi damne yoromi hi iti se ko soro otuma ijigade fanga ke shahidu ye kayira ka fo tiere la ala kira sallallahu alaihi wasallam tiena cidenw labante de mais sharia cidenw le labanu sharia werati ala kira ko fe sallallahu alaihi wasallam sharia werati de ka fo ko dina wera le binna sharia wera le binna kitabu wera le binna no bi de qur'anana no dina bi de islamiyara no sharia bi de muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sharia jiginna ayi o bunda da tugura peu otei nga mason me okuma ke kanga awakuma kunche yalo mason modelu kacha an jama kona ya ebta soro mason do biya abi seka solo ni abi andirlo abi simambirkillo do bey ale mason e ma ale ti seka simambirkillo abi ma abi bogo birkillo
maçon de bey ala yɛrɛ tɛ se ka bɔgɔ biriki lɔ a tɛ se ka siman biriki lɔ nka ni bon lɔra ka ban ale bɛ se k'a kerepi k'a dalasi kɛ mɛ n badenw o bɛɛ tɔgɔ ye di a bɛɛ maçon n badenw a bɛɛ maçon alakira sallallahu alayhi wa sallam ale ye maître maçon de ye Allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam Allahu akbar ale ye so jɔ k'a ban k'a labɛn k'a ban o tuma a ka maçon paranti ale bɛ na ka na a kerepi yɔrɔ minnu nɔgɔra ka olu pɛntiriw kɛ k'a retape o tuma a banna o tidenya k'o tɛ se ka kɛ alakira kɔfɛ o tuma e tigɛra alakira la hali an ka diɲɛ maçon an ka bi diɲɛ maçon misɛnninw o bɛɛ lajɛlen ka crépisage maçon bɛ yen alakira muhammed sallallahu alaihi wa sallam mɛtiriw bɛɛ lajɛlen ka mɛtiri misɛnninw bɛ yen mɛ e bɛ taa fɔ ko alakira ko mɛtiri misɛnnin tɛ se ka kɛ kɔfɛ e bɛ fɛ ka alakira dɔgɔya a bɛ alakira dɔgɔya wa walahi alakira tɛ dɔgɔya maçon misɛnnin camanba o de bɛ na alakira kɔfɛ imam mahdi o ye ala belebele ye an bɛ ala deli laban ko ɲuman ala k'a d'an ma wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh